Ljubljana. Yes? Ja? B, B, L, J, L, J, 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 it's J, ja? U, ne, J, A, yes, Ana, Ljubljana. Najlepši kraj v Sloveniji je Ljubljana. Kaj še z nama? Moj najljubši mesec je. Tvoj najljubši mesec. Tu so meseci. Pa imaš rojstni dan, a ne? Juni. A je juni? I also like that. Which one? December? Aha, ok. That's when you get presents. Ok. Dobro, potem napiši december. Moj najljubši mesec, čakaj tukaj. Mesec je december. Dobiš darila, a ne? December. Zdaj boš ti meni malo povedal, kako ti je ime? Alex. Ja, kje živiš? V Angliji, ja. Imaš koliko let? Koliko si star? 6 let sem star, ja. Potem mi še povej, kateri je tvoj najljubši predmet? Zgodovina, ja, bravo. Kaj pa najljubši šport? Kriket, ja, kriket. Koliko vas je v družini? Ja, 3, a ne? 3 osebe. Odlično. Kako je očijo ime? Da, ja, kako bi v slovenči, ja, je David. Kaj pa mami? Mojca, ja. Dobro, povej mi še, kaj rad ješ, kaj je tvoja najljubša hrana? Riba in krompirček, ja, od mali, ne, pečeni, ja. In moja najljubša pijača je vroča čokolada. Super, in tvoj